Supply Minister Bialchhunga Bialchhunga Dorpuya Assam Rifles Tuichhe Paihna Chatok Lo Enfiah Aizol is to Bialtu MLA ni Bok Bialchhunga hian tukin khan Dorpui Huam Chunga Assam Rifles lungbang nge nga Tuichhe luan kor kal Chatok Lo ni alang chu Enfiah Kong pui sira tui luan na fel tok lo wang hian kong puya tui atlin baka vana pa hol twal thlenga tui atlin thina wangin mi pui tan har satna atlen thina Supply Minister malak na bo zui hian vo in khan PWD lamin Tuichhe luan kor hi an hi-fi ngalani tukena Tuichhe luan kor Enfiah na hian Bialchhunga chuan bazar bungkon atanga Treasury traffic point in car chu aizol khopui mun laili khopui mel lan na poimo takani awangin faile moi taka enkol atul ti asoya department sang ne na atheiang anga thokhovin atul dan angin MLA fan mangpo a siam that ani tur thu asoya aizol thiang limna le moina amo phurtu nia in ngai zongzong mimal le pol te thoho puya asom ngalani tukina Supply Ministerin Dorpuya Assam Rifles Tuichhe Paihna Enfiah na hian PWD Road North Division EE le ahote Assam Rifles Deputy Commandant Dorpui Local Council Dorpui YML Dorpui South Welfare Shwai 210 Antroy Omani